Tala Fou tala mai Ausetalia lau Radio Samoa walau whaafunga mai i nei so tofi. O tangata I pūlenga whaalauto I whale e se lau luas pulu valua New South Wales o le awhaia lato palota mō lato whainga malo I le masina fou. O le official komisio whainga palota New South Wales o le a whaatauteia le palota le nei mo se lau luas pulu no ia pūlenga se I vanga na ai Liverpool ma Fairfield o le a whaonga isi au onanga whai palota. O palota ia mo whaitu whaalauto I whale e ta I whātau sanga mawhaia I le sto na ino na lua o le masina o se tema. Nana winga, mo le tausanga nei o le aso se furu whao se tema, ai amata pre-polling I le aso fitu o le masina fou. Ese uma, ia le au whai o sui mo whaitu ese, mai au na le si tala mua mua le lola lo whaitu whato ama whaina e palota, peila foi o na manino I whai ngā palota uma. O se taavale a leo le isi taavale tolu iei taavale wa afia I se whaalawelawe lungo le highway tele I New South Wales. Whaelua le fsoswani whaapawave na wala wane la tau le whaalawelawe le Hume Highway I Lansdowne I le tele tito le iwa le tau ana le la. Tongo whiti ai loa paramedics I la tau na manenua. Tapni ai maala te tele e fsota iai I le highway au whaatino ngā ruenga la veai. Aina poloka le awala I le tele o vaenga la latane I le no fuanga tupu ai le whaalawelawe. O lo whaawauru su enga lo whaataria fo I maseri poti mai leo, ai reo tā ua pe Yesu so I fuana mau, ai fōringa e na o nei tangata na manunua. Mai Adelaide, wa whaia se morianga o le tau pule fasioti, I se ri talavou se furu paru tau sanga le matua no se whaalawelawe, na tupu I se whale rei tui mātua Adelaide. Whai mai leo, po le te o leono I le whewhena nawhina maua tuaini ripoti o se bebesi, sa maua tu iai le fale na nga iai, se li e tolu sul whātau sanga sa iai o na manuanga e fōringa na tatui e se tasi. A vena atu le na awhia le whanamai a e pu e roi leo le li e se furu walu tau sanga le matua, mai Campbelltown, ma mōria le tau pule fasioti. Ta ua leo maasani li e to ruoro o awhia le mata upu, mai leo se whaalu lawe na te iwa tupu. Whaawauru su enga, awa te ena le tatara I tua o se furu waru tau sanga le tura I whaamsinonga I le awa uri o le so I Adelaide. O loo tāra sanga leo moni se sira fia ni whaamtaranga I whaatatau le mariwa se tina mai Queensilani. O le tina e swafa I a Wendy Hansen na mawola na tinu mariu pe ama le balu se lawana 10 kilomita mai lona fale e na mawa I New South Wales le amatanga o le tau sanga nei. Whameo lea tina e ono sutolo tau sanga se grandmother, sa muri wa aia o tala sana tupe me le ATM I le whaitu o Monto e Queensilani le Salusu Rivo Februari. Na riputi ai oro tau sa idea mai le toi fo ene lawe na ainga, ai le masino union tau sanga le lava, na mawai se vaenga o le tino se tasi o mariu se ituro, I se tonga vau na mu I le whaitu o Coffs Harbour, ma wha mauni ai e leo o le tina lea o Wendy o mariu. Ni rawa tāl sanga ira usue I nisi ono sira pia ni whamtaranga ni matau pere nei I a whaapso taiwa veane leo. Ua whengai nei li ta alo la Trail Mitchell mani sā mai le NRL whape foi malana kalapu South Sydney Rabbitohs ono le matau pe whatatau I le pautalanu pae na wangingai le mau whamtaranga I di poti upeng ta whaerangi ina wairoa atu I se ata o Mitchell lo punoa nga I rungo se lau o lo iroa atu ai le substance le alanu pae au iei li ta alo I sana malanga I double taluai nei. O ia tari ina se whaasaranga manisi o sā mai le NRL, malana kalapu, ma o ia ta ua le ripoti le 7 News, le a whaaru na teimi e awa iei se porkalame mo le tau singa le rei o le soifua o le tangata o le Wellbeing Program, e tasi le ta alonga o le ale ta aloai, ma le sara tupe ruas furu wafe, ai maise o le mana umio na awai se porkalame e fesosoani mo ia, ma ia whaia sessions ta wa o onga o le a whaatula ngane le NRL. O le whaasaranga mai rana kalapu le Rabbitohs e se lau wafe. Tala ia le Radio Samoa, mai Ausetalia mo fo I se si whapoponga tai au, manuia ngā ruenga o whenga iai, whasoi fuia.